Završio sam maraton u Chicagu. A rezultati, pa šta da vam kažem. Prije 8 mjeseci kad sam krenuo da se pripremam za maraton, prvo što sam uradio jeste da sam kupio dobre patike. Razmišljao sam, patike su jako bitne. Pre svega zbog zdravlja, a drugo zbog brzine. Jer ipak je to velika distanca. Znači će. To je prva stvar. Druga stvar je, počeo sam da gledam i podcaste, odnosno slušam podcaste i gledam video materijal kako treba da se hranim, kako treba da treniram, šta je bitno, kako da održavam tempo, odnosno s obzirom na distancu, kako da odmerim snagu. Međutim, kad je došao oktobar mjesec, nekako se nisam osjetio spreman. Iskreno, svih ovih 8 mjeseci nisam trenirao. A šta vi mislite, kako bi prošao da i jesam? Mislim da sam trčao. Da li bih izdržao? Pa naravno da ne bih. Sigurno. A ovo govorim iz jednog drugog razloga. Pre svega kada govorimo o obrazovanju i matematici. Bez vežbanja svakodnevnog i bez korišćenja onog što smo naučili, malo toga daje efekta. I sve te aplikacije koje nam nude, sve ti kenguri, jabuke na ekranu u bojama, malo znače, jer se malo toga zapamti ako se ne koristi. Bitna je vežba. Evo, na primjer, danas ja sam izveo Sočija u šetnju, međutim trava je mokra i razmišljam da li da ga povedem, odnosno da ga ponesem. Pa onda kažem sebi koliko bi to efekta imalo za Sočija. Mislim za njegov kardiovaskularni sistem. Logički. Da se razumemo. Prijetno.